forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship. Relationship is very important. कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ। کچېرې د پاکستاني پوځ نه غربي رسنیو تبلیغات لرې کو د دوی د خپلو لاسپوڅو ګوډاګیانو تبلیغات او ډایلاګونه ترې لرې کو د یوه ډېرې وېرېدلې او بې غیرته ګیدړې مثال لري अल्लाह के मुकाबले में आज तुम एक ट्रम्प बुत को राजी करने के लिए लगे हुए हो, इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। هر میدان کې مات پوز به د داسې ولس په مقابل کې ودرېږي چې د هغې په مقابل کې د اسرائیلو ټول استخبارات او ټول پوز ناکام شو. دا اوس که دوی کومه پروژه د خارج نه وانخلي دوی مړه کېږي. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners. چې د امریکا تشویق کوي چې د دوی سره همکاري وکړي. तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे. د اردن د پاچا سره یو ځای شول په 11 ورځو کې دوی 15,000 فلسطینیان په شهادت رسولي. پاکستان کې ترازو شوی دي بالکل دا خبره درسته. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.